bafowethu okokuqala nje kumama sendlini kwifamily kaDumi okokuqala ngicela ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad umama sendlini nezingane zakhe ngicela nje ukuthatha leli thuba ngixolise kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad umama sendlini wakwakhe nezingane zakhe bese ngibuya futhi ngixolise kuma-fans kaDumi Mkokstad ngixolise futhi nakubalandeli bonke abalandeli nje bebekhona izolo eTsakani Stadium nalaba bebebukile nje i-tournament. Ngicela ukuthatha leli thuba bafowethu ngixolise kakhulu, ngixolise nje kuye umfowethu uDumi, ngixolise kufamily yakhe, ngixolise kuma-fans wakhe, ngixolise kubafowethu bonke abe-tournament. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke lento maningi amaphutha abekhona izolo, inhliziyo besehluthukile besise groundini. Akekho ngazi ke oke wadlala ibhola ukuthi kuyenzeka egroundini ukuthi inhliziyo zibe phezulu, kanti phela enye into bafowethu ekumele siyazi masise groundini sisuke silingana. Uyayibona lonto leyo, sisuke silingana masise groundini. Akusho ukuthi ngoba phela uDumi Mkokstad ushadile sesizothi umkhwenyana egroundini. Asingeke sithi mkhwenyana, sizinsizwa nje sonke siyadlala, sikhulumisana ngendlela esikhulumisana ngayo, kodwa ke bese mhlambe mase siphumile egroundini ebese mfowethu kube khona ke lokho kokuthi mfowethu ngiyaxolisa man ngathi kukhulumeke kabi. Uyabo, ngiyaxolisa mfowethu kukhulumeke kabi ngenxa mhlawumbe yomoya ukuthi bosuphezulu. Uyayibona yonke lonto leyo, sisuke sise groundini sisuke sidlala. Uyayibona yonke lonto leyo, kodwa ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe ngizama ukwenzani, ngifuna nje igama elikhulu engilingenele kulo live. Angiyena umuntu odlame, ngiyazi ukuthi ngilwa nini makwenze njani. So ngicela nje ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi, ingane zakhe, abalandeli bakhe, abalandeli be-tournament lesiyenzayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Sanibonani, welcome back you guys to yet another video. Thank you so much for ukuthi ungijoyine namhlanje ke kule video encenyazanyana enginayo. Bengifuna nje laphana ukuphawula alo daba lenzeke izolo when it comes to celebrities, the football match kade beyidlala, I think uKthangi, and then idrama yaba khona izolo there between uBig Zulu, uDumi Mkokstad, uTira benoKhuzani, whatever, and amanye ama players, even though bona I think they were leaders there, something like that. Ngeke ngayi-upload i-video la beyibonisa khona ke sebene argument laphana mangabe interview ngo-Andile Mncube bezama ukuchaza laphana ukuthi abadlalanga kahle ibhola because inkinga ebekhona ilokhu nalokhu bekhala ngoDumi Mkokstad. Abantu abaningi bethi uDumi Mkokstad uye wamosha ke ibhola into ekanjalo igazi watrenda laphana uDumi Mkokstad eloke trendile. Kunabantu ke bekhala ngokuthi uBig Zulu uye wathi ukumdelela ukungamhloniphi uDumi Mkokstad mayimbize ngomfana. Siyabona lapha ngesikhathi ebelokhu bephikisana ngokuthi bekumele ubanenzeni ubanengenzini. uDumi Mkokstad naye ethi no, uTira uze nama players amangaka bekumele kunganjena, bekumele kunjena kungene lokhu kungangeni lona. Kwaba khona ama arguments amaningi. If you did watch that video ngoba ngi-uploadile laphana on this particular channel, so ke ngathi kukhona kuye kwaba khona ukungaboni ngasolinye kwabo laphana ekudlaleni kwabo lelo bhola. So bese trenda nje uBig Zulu naye uDumi Mkokstad because bebethi uBig Zulu ngathi akakhuluma kahle when it comes to uDumi ngoba indoda eshadile lena enenkosikazi nezingane. So noma ngabe bedlala ibhola kwaba khona ukungaboni ngasolinye why ebembiza ngomfana into ekanjalo, even though mhlambe ngabe mdala kuDumi Mkokstad into enjalo, kodwa ke ukuthi ayimbize ngomfana. Kwaba khona abantu ayibo, kodwa phela yonke lento ukuthi ushadile unengane nantonto uma ngabe segrand lapha beyidlalela because bayayidlalela nje ibhola, usengambiza ndoda or umfana or umjida or into ekanjalo. Lokho akusho ukuthi mhlambe akamhloniphanga indlela nje ukuthi mangabe ukhuluma ngomunye umuntu like untanga yakho or something, uyabe ungasho ukuthi mhlambe awusamhloniphanga ngoba yena enomuzi enomkakhe nezingane. Kwaba khona nje abantu abalandeli
sinabo sebephawula laphana ngokuthi ukumbiza ngomfana, so what's the problem, ungumfana wambiza omunye ngomfana, so ukuthi nonkosikazi sekungenaphi kwabakhona bathi hayi no bekungamela mbize ngaleyo ndlela, kubonisa ukuthi angamhloniphi ngoba mhlambe bona ngokwabo bathi uDumi Kokstad urongi. uDumi Kokstad yena ngathi ugxile kuma rules awaziyo yena when it comes to ibhola ukuthi umthetho uthi wona kuzokwenzeka kanjeni kwenzeke kanjena, so wayibona bengalandelanga umthetho, bona bethi no ubitha ngoba udliwe. So into yonke le you guys, it was just a whole misunderstanding when mangabe bekudlala leli yabhola. So yeah, baye batrainer nje la ngenla izolo you guys, kwase kusiba khona kabathi ayi uBig Zulu akakhulumanga kahle neze no Dumi Kokstad. So siyabona ke kule video igcine sexolisile laphana ukuthi uyaxolisa kakhulu ke ngokuthi ambise ngomfana into ekanjalo. So bengithi angi-upload leyo video ngine update, since ngi-uploadile leya video ngesikhathi uAndile Mncube ethi kuba interview ukuthi kanti kwenzekeni, iphutha libe kuphi, ngubani onephutha ngubani ongenaphutha. Igcine kodwa ingathi nakhona ayiphethanga kahle uAndile Mncube, sesithi yazini ungathi yakuthi so ngcono sivele siyikhathe lapho nje, bayikhatha lapho i-interview something like that, but they were trending the whole of yesterday. So bengithi nje angipost le apology yaka Big Zulu to uDumi Kokstad since abantu bese bemxeka ngokuthi akamhloniphanga. So yeah man, thank you so much for ukuthi uyibuke le video, bese uya like uya subscribe, ungakhohlwa njalo ufake the bell on kwenze njalo mas upload and then you get notified. Okay, bye.